Perezida Donald Trump kuri ubu ngubu urimo urasabirwa igihembo cyitiriwe Nobel. Umuyobozi w'isi, umuperezida ukomeye cyane, urindwa cyane kurusha abandi ba perezida. Uziko perezida wa Amerika Donald Trump yarimo aragenda mu umuhanda anyuramo. Nukuvuga imihanda yose anyuramo hariya muri United States of America, nta yindi modoka ijya inyura mu uwo muhanda. Nubwo yabo umunsi na rugendo afite, nta yindi modoka bayemerewe kuhanyura. Yarimo agenda muri convoy inyiya, iyo yatwaye imodoka nyiya zimurinze, aba ari imodoka 50. Hanyuma akaba ari n'indege 20 ziri mu kirere nazo zimucungiye umutekano, n'abaganga bafite ibintu byose byakenerwa mu bitaro ku buryo ikintu cyose yagirira kibazo cyose yagirira mu rugendo bahita bamwitaho akamera nk'uri mu bitaro. Ikindi yagiye mu kindi gihugu bafata Amerika bakayimukana, intebe yicaraho abarizo muri Amerika, imeza niyo muri Amerika, ibintu byose arakenera baba babikuye muri Amerika. Urumva kuna kaze Perezida Donald Trump ubu ngubu akaba arimo arasabirwa igihembo cyitiriwe Nobel kubera uburyo arimo aragerageza kuzana amahoro ku isi. Yahagaritse intambara ya Iran na Israel, ahagarika yari imaze iminsi 12 irimo iratutumba kandi mwabonaga uburyo iri kutigisisi. Ahagarika intambara ya Pakistan na India n'Ubuhinde, nayo yari irimo iratigisisi. Intambara yari irimo abantu bafite ibitwaro bya kirimbuzi bose. Arimo aragerageza guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 3. Arimo ageze kuhagarika intambara yari iri gututumba hagati y'u Rwanda na Kongo, ngo na Kongo yari ihari imaze imyaka 30 niko banditse. Urabona ino ntambara nayo iri natigisisi, bavuga ngo akarere kose kazayijyamo, ukumvamo Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa, ukumvamo Angola, ukumvamo Tanzania, ukumvamo n'ibindi bihugu byinshi. Donald Trump respect. Reka dukuremo ingofero duhe icyubahiro Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko ajya byivugira ngo Imana ihumugisha Amerika, Imana ihumugisha Israel, Imana ihumugisha Iran, ikwa ya Dola. Imana ihe umugisha n'u Rwanda ndetse umugisha na Congo, Democratic Republic of the Congo. Nukuvuga ibyo byose rero nta kuntu yaba ataharaniye amahoro ku isi ku buryo adakwiriye igihembo cyitiriwe Nobel. Wakibaza ngo iki gihembo cyitiriwe Nobel kimeze ute ku buryo umuntu wese ugihawe ku izina ryahita yiyongeraho ngo niba wenda Donald Trump bakimwaye bahita bavuga ngo ni Donald Trump wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel, bakamushyira no muri record award book, kiriya gitabo gishyirwamo abantu baciye agahego ku isi yose. Nk'ubu Nelson Mandela arimo, murabizi dufite na Mandela Day, hari umunsi ugera tukaruhuka twese ntidukure ku isi yose tukibuka Mandela, Nelson Mandela uharaniye amahoro. Agahabwa n'iki gihembo cyitiriwe Nobel. Ziko Mandela yabaye perezida, Mandela yarangira akikora ku perezida nta gitutu kijeho, akavuga ngo mvuyeho kubw'amahoro kugira ngo abandi bayobore. Urumva iyo mitekerereze y'abo bantu, ndetse na Mama Teresa barakimuhaye na Albert Einstein barakimuhaye. Mama Teresa ni mutagatifu, Mama Teresa w'ikarikuta bagihaye. Hanyuma hari n'umufaransa bigeze kujya umufilosofe aracyanga, aravuga ngo ntabwo nkunda abantu banshimagiza cyane, aracyanga ku mugaragaro. Ni abantu benshi bagihaye, cyagitangiye gutangwa mu mwaka w'1901 kandi gitangwa agira ngo haciyemo imyaka 4 kitagitangwa kugeza n'ubu ngubu. Urumva abantu bagitwaye ni benshi cyane. Iki gihembo rero uyu Nobel yakoraga ibintu byitwa ngo dynamic ni ijambo ry'ikigiriki risobanura imbaraga. Nyine ni urutambi yakoraga rwaturutsaga imisozi, nyine rwari rumeze nk'ikintu cya kirimbuzi bya danje. No uyu Nobel rero ngo akaza kugira umukunzi we, yigeze kuza gushaka umukozi wo mu secretary. Hanyuma atanga itangazo ko ashaka umukozi mu bantu banditse urwandiko bashaka akazi, hazamo umukobwa mwiza cyane w'icyuki witwa Berita, ubwo yari afite na nyashi nyine. Uyu Berita rero yaraje, Nobel abona umukobwa mwiza ahita amuha akazi atiriwe agenzura n'abandi. Hanyuma ko Nobel amukunze cyane bakajya banaryamana kenshi, Nobel ashaka kumutongora ngo amwambike impeta kwa kuna mupfukama imbere, ariko ashaka kumutungura yateguye n'ubukwe kugira ngo bite bikomerezaho birangire.
hanyuma Bertrand arabimenya ahita amubwira yuko nubwo babana nk'umugore n'umugabo ariko atamukunda, afite undi musore bakundana. Nobel kwiyakira birananira cyane, ahita atangira kubaho yigunze ariheba bya danje. Ewana bya bintu ndimo nabigishije ngo abagabo barahamutse, nawe arahamuka ntigera akunda undi muntu, arinda apfa adashatse umugore, adashatse umwana, yicwa n'ibi binyabutabire byiwe. Hanyuma agiye gupfa ahita araga ko imitungo yose izajya ihabwa umuntu uharaniye amahoro ku isi, agahindura abantu benshi, ndetse n'uyu Bertrand barakimuhaye. Ariko uyu Nobel nawe yarimbye bya danje, basize imitungo myinshi, n'ubu ngubu biracyatangwa, umuntu ugihawe abaciye agahego ku isi yose. Ariko Nobel yapfuye yaretse gukora bino bintu by'ibinyabutabire mu buryo bwo gushakisha amahoro, kubera ko ngo byicaga abantu benshi cyane. Yitwa Alfred Bernard Nobel. Simbanyuremo amateka ye nubwo amenyuzemo nihutara. Uyu mugabo w'igihangaje waciye ku isi rero, akaba yaratumye hashibuka icyo gihembo cyitiriwe Nobel gihabwa umuntu wacagayego ku isi yose. Uyu muntu abacagayego mu bintu wenda by'ubugenge nka filosofi, ubuvuzi, ibintu bijyanye na medicine nyine by'ubujyanasi, by'ubuganga, hakazana n'amahoro, umuntu uharaniye amahoro ku isi, icyo bita peace, hakaza n'ibya siyanse, ibintu by'ubumenyi nyine bya siyanse, bya tekinoloji n'ibindi. Ako ndumva narekera aho ngaho, Jemba numva na Muzehe Excellence Paul Kagame yazagihabwa kuko nawe yaharaniye amahoro. Nta wundi muntu wabasha guhagarika intambara imeze nk'ila ya genocide yakorewe Abatutsi. Hanyuma barwanaga akabunga akabagira umwe, akabagira unity, akubaka state of unity, aho barwaniraga kwihorera ya cyanza kavuga geopolitique ntabwo yaba ariyo, reka dukora ubumwe, abantu babumwe, intambara zihagarare. Urumva icyo nacyo ni ikintu bakagombye kuba bamwubaha. Ariko nawe hari ibihembo bagiye bamuha nubwo batamuhaye cyitiriwe Nobel, ariko nawe yabonye ibihembo byinshi cyane, birenga 25. Zabisura ndebe ibyo ari byo, hanyuma wenda twazabigarukaho. Ndi Myavu TV, tukaba dukura no kuri Myavu TV. I love it.